وڵاتی ji bo parastina axa welatî axa welatî Palpiştîkirin li Pêşmergeya Herêma Kurdistanê ya berdewam e. Bo vê carî jî grûpeka gencên xwebexşên bajêr Rêzaxo rabûn bi komkirina îmzayên li nava bazarî de bi merema wê çendê koçekî helgirin û axa welatî Palpiştîkirin li Pêşmergeya Herêma Kurdistanê ya berdewam e. Bo vê carî jî grûpeka gencên xwebexşên bajêr Rêzaxo rabûn bi komkirina îmzayên li nava bazarî de bi merema wê çendê koçekî helgirin û bi Palpiştîkirin li Pêşmergeya Herêma Kurdistanê ya berdewam e. Bo vê carî jî grûpeka gencên xwebexşên bajêr Rêzaxo rabûn bi komkirina îmzayên li nava bazarî de bi merema wê Palpiştîkirin li Pêşmergeya Herêma Kurdistanê ya berdewam e. Bo vê carî jî grûpeka gencên xwebexşên bajêr Rêzaxo rabûn bi komkirina îmzayên li nava bazarî de bi merema wê çendê koçekî helgirin û bi milê pêşmergeyî ve berevaniyê ji axa xwe bikin ji hemî nehezên milletê Kurd. ما وكو جروبين خبخشن آخا كردستان ما فرزاني وهرچند جي خلكي وكو كو حماسة خلكي ما بيا افرو که خلكي ما امضاء ام كون بكن خلكي ما ناوي خط ومار بكن کا گنجین خبخشن باجر رضاخو رابون بکوم کرنا امضاء لناوا بازاری دا به مرماوی چند کوچکی هلگرنون به مل پیشمرگی و بروانی ج آخا خو بکن جهمی نحزن ملت کرد ما وكو جروبين خبخشن آخا كردستان ما فرزاني وهرچند جي خلكي وكو كو حماسة خلكي ما بيا افرو که خلكي ما امضاء ام كون بكن خلكي ما ناوي خط ومار بكن کا گنجین خبخشن باجر رضاخو رابون بکوم کرنا امضاء لناوا بازاری دا به مرماوی چند کوچکی هلگرنون به مل پیشمرگی و بروانی ج آخا خو بکن جهمی نحزن ملت کرد ما وكو جروبين خبخشن آخا كردستان ما فرزاني وهرچند جي خلكي وكو كو حماسة خلكي ما بيا افرو که خلكي ما امضاء ام كون بكن خلكي ما ناوي خط ومار بكن امضاء لناوا بازاری دا به مرماوی چند کوچکی هلگرنون به مل پیشمرگی و بروانی ج آخا خو بکن جهمی نحزن ملت کرد ما وكو جروبين خبخشن آخا كردستان ما فرزاني وهرچند جي خلكي وكو كو حماسة خلكي ما بيا افرو که خلكي ما امضاء ام كون بكن خلكي ما ناوي خط ومار بكن خش اگر بيتو صباحي ما ترسيد سر كردستان زيده بين ام اف لناوا بازاری دا به مرماوی چند کوچکی هلگرنون به مل پیشمرگی و بروانی ج آخا خو بکن جهمی نحزن ملت کرد ما وكو جروبين خبخشن آخا كردستان ما فرزاني وهرچند جي خلكي وكو كو حماسة خلكي ما بيا افرو که خلكي ما امضاء ام كون بكن خلكي ما ناوي خط ومار بكن خش اگر بيتو صباحي ما ترسيد سر كردستان زيده بين ام اف كي هلگرن چکی شرفه و برماوی چند کوچکی هلگرنون به مل پیشمرگی و بروانی ج آخا خو بکن جهمی نحزن ملت کرد ما وكو جروبين خبخشن آخا كردستان ما فرزاني وهرچند جي خلكي وكو چکی هلگرن چکی شرفه و باش آخا پیروز كردستان بكن زاخو گوتن هم هر دمکی و برهوین چکی هلگ ما وكو جروبين خبخشن آخا كردستان ما فرزاني وهرچند جي خلكي وكو كو حماسة خلكي ما بيا افرو که خلكي ما امضاء ام كون بكن خلكي ما ناوي خط ومار بكن خش اگر بيتو صباحي ما ترسيد سر كردستان زيده بين ام اف جيتها چکی هلگرن چکی شرفه و بروانيش آخا پیروز كردستان بكن جلای خوشی و گنجین باجی رضاخو گوتن هم هر دمکی و برهوین چکی هلگینو دگل پیشمرگی ببنیه جکدست فرزانی و هرچند جی خلکی وکو كو حماسة خلکی ما بیا افرو که خلکی ما امضاء ام کون بکن خلکی ما ناوی خط ومار بکن خش اگر بیتو صباحی ما ترسید سر کردستان زیده بین ام اف جیتها چکی هلگیرن چکی شرفه و بروانیش آخا پیروز کردستان بکن جلای خوشی و گنجین باجی رضاخو گوتن هم هر دمکی و برهوین چکی هلگینو دگل پیشمرگی بروانیه ج کردست پیروز کردستان بکن جلای خوشی و گنجین باجی رضاخو گوتن هم هر دمکی و برهوین چکی هلگینو دگل پیشمرگی بروانیه ج کردستان بکینو بی برانبر او شتێکە لە توانام دابێ بۆ هەرێمی کوردستان دەیکەم
يعني هر شتێک بێ ینی حکوومەتی عێراقییان هێزی داعش هێرش کاتە سەر ئێمە بە هەموو هێزەکەەوە ئامادەن یارمەتی پێشمەرگە بدەین و بچینە سەکانی کوردستانی بن کوشنامە دەیکەم يعني هر شتێک بێ ینی حکوومەتی عێراقییان هێزی داعش هێرش کاتە سەر ئێمە بە هەموو هێزەکەەوە ئامادەن یارمەتی پێشمەرگە بدەین و بچینە سەرەکانی پێشەوە بۆ لە ڕیزی پێشەوە حسكت انا ماكو جنجت خلكي باجي رزاق وام برابنكو هر تشاكي تشي بتن دقال بشمركي كردستاني بن هر تشاكي تشي بجاني مليون وبتو حتى كشنامه دي شرف ما بتو دقال بشمركي كردستاني بتن عراقيان هزي داعش شركات سريما اما بهمو هزكو آمادن یارمەتی پێشمەرگە بدەین و بچینە سەرەکانی پێشەوە بۆ لە ڕیزی پێشەوە حسكت انا ماكو جنجت خلكي باجي رزاق وام برابنكو هر تشاكي تشي بتن دقال بشمركي كردستاني بن هر تشاكي تشي بجاني مليون وبتو حتى كشنامه دي شرف ما بتو دقال بشمركي كردستاني بتن خو پێشمەرگە هەر وەسەر وەک کاڵاتیەک ئامادە زێرەڤانگولی کەناڵێ بادی زاخۆ کنترۆلکردنا خۆ هێزین پێشمەرگە و شوفرن دهوکê jî neçarin bêşa varoş sirayên panzînê rawestan بۆ بەشداریکردن digel hêzên pêşmergeyê Herêma Kurdistanê. Zêrevangulî kenalê badîna sat Zaxo. heyama çend rojana qeyraneka diya panzînê lê dihokê serhildaya û şûferin dihokê jî neçarin bêşa varoş sirayên panzînê rawestan peyda kiriye. heyama çend rojana qeyraneka diya panzînê lê dihokê serhildaya û şûferin dihokê jî neçarin bêşa varoş sirayên panzînê rawestan evê çendê jî dilgiranî li dev şûferan peyda kiriye. heyama çend rojana qeyraneka diya panzînê lê dihokê serhildaya û şûferin dihokê jî neçarin bêşa varoş sirayên panzînê rawestan evê çendê jî dilgiranî li dev şûferan peyda kiriye. heyama çend rojana qeyraneka diya panzînê lê dihokê serhildaya û şûferin dihokê jî neçarin bêşa varoş sirayên panzînê rawestan evê çendê jî dilgiranî li dev şûferan peyda kiriye. şûferin dihokê jî neçarin bêşa varoş sirayên panzînê rawestan evê çendê jî dilgiranî li dev şûferan peyda kiriye. li destpêka hewa helbijartinên Parlemanê Kurdistanê Hikûmeta Herêma Kurdistanê soz bi xelkî da ku êdî bêşa varoş sirayên panzînê rawestan evê çendê jî dilgiranî li dev şûferan peyda kiriye. li destpêka hewa helbijartinên Parlemanê Kurdistanê Hikûmeta Herêma Kurdistanê soz bi xelkî da ku êdî qeyna panzînê serhil nede û hemî li destpêka hewa helbijartinên Parlemanê Kurdistanê Hikûmeta Herêma Kurdistanê soz bi xelkî da ku êdî qeyna panzînê serhil nede û hemî dergehên panzîxaneyan di vekîlî bin lê pêkînana hikûmeta bihêt nêzik bû û carekatî qeyraneka mezin ya panzînê li parêzgeha dihokê serhil da û şofêrên dihokên veqetiyayî Hikûmeta Herêma Kurdistanê soz bi xelkî da ku êdî qeyna panzînê serhil nede û hemî dergehên panzîxaneyan di vekîlî bin lê pêkînana hikûmeta bihêt nêzik bû û carekatî qeyraneka mezin ya panzînê li parêzgeha dihokê serhil da û şofêrên dihokê jî bû mawê petir ji 16 demjimêran li serayên panzînê rawestiyayîne her dîsan li hejmareka panzîxaneyan jî panzîna hêt firotin û bi gotina hindek şofêran li danê şevê hind panzîxana panzînê firêtkene deverên veqetiyayî Hikûmeta Herêma Kurdistanê soz bi xelkî da ku êdî qeyna panzînê serhil nede û
همی درگاه پانزی خانه آن وکیلی بن لپکینان حکومت بهت نزیک بو و جارکاتی قیران کامازن یا پنزین لپارزگاه دهو که سر هلدا و شوفر اندهو جی بو موای پترش 16 دم جمیران سرا این پنزین راوستی آینه هر دیسان لهجمار کا پنزی خانه آنجی پنزین هت افروتن و بگود هندک شوفر آن لدان شوی هند پنزی خانه پنزین فرید کنه دورین وقتیای و بازرگان به هزیبون و خون اگر هاتو قیران پنزین به ویشوی بر کری واسونینه زاخو واسونینه شوفر اندهو جی بو موای پترش 16 دم جمیران سرا این پنزین راوستی آینه هر دیسان لهجمار کا پنزی خانه آنجی پنزین هت افروتن و بگود هندک شوفر آن لدان شوی هند پنزی خانه پنزین فرید کنه دورین وقتیای و بازرگان به هت کرن ده هت پیش بینی کرن کنا راضیبون و خونی شاندان دجوار لجاده پیدا بن اگر هاتو قیران پنزین به ویشوی برداوامی کیشا کری واسونینه زاخو واسونینه پنزین راوستی آینه هر دیسان لهجمار کا پنزی خانه آنجی پنزین هت افروتن و بگود هندک شوفر آن لدان شوی هند پنزی خانه پنزین فرید کنه دورین وقتیای و بازرگان به هت کرن ده هت پیش بینی کرن کنا راضیبون و خونی شاندان دجوار لجاده پیدا بن اگر هاتو قیران پنزین به ویشوی برداوامی کیشا کری واسونینه زاخو واسونینه اودی مس هر خدا وشو دیف کم نداده سگه صور پنزین فرید کنه دورین وقتیای و بازرگان به هت کرن ده هت پیش بینی کرن کنا راضیبون و خونی شاندان دجوار لجاده پیدا بن اگر هاتو قیران پنزین به ویشوی برداوامی کیشا کری واسونینه زاخو واسونینه اودی مس هر بس دوی که وصایا خدا وشو دیازی برن اسمه اونه بولیف کم نداده سگه صور گجه قیران پنزین به ویشوی برداوامی کیشا کری واسونینه زاخو واسونینه اودی مس هر بس دوی که وصایا خدا وشو دیازی برن اسمه اونه بولیف کم نداده سگه صور گجه وقت كنت ده وش بدي ساعة وزا زلفيرا حدث فولا قلت دم إفوري ده خلاص بيتبه برای وش بدی وره اما موظفی نمید موج بخوی خلاص نه فردی و نه زوجی خدا وش دیازی برن اسمه اونه بولیف کم نداده سگه صور گجه وقت كنت ده وش بدي ساعة وزا زلفيرا حدث فولا قلت دم إفوري ده خلاص بيتبه برای وش بدی و نه زوجی حدث فولا قلت دم إفوري ده خلاص بيتبه برای وش بدی وره اما موظفی نمید موج بخوی خلاص کنده نوری پانزینی اما کی مجیب خودی سیل درن نسبتا اون پانزین دیتنوی باشیا من یعنی باشیا پانزین از بجم نه فردی و نه زوجی چونکی ما همی چتت خویت هین افضل جا پانزین یا چت بیتن اگر هر اموینه جارکادی إفوري ده خلاص بيتبه برای وش بدی وره اما موظفی نمید موج بخوی خلاص کنده نوری پانزینی اما کی مجیب خودی سیل درن نسبتا اون پانزین دیتنوی باشیا من یعنی باشیا پانزین از بجم نه فردی و نه زوجی چونکی ما همی چتت خویت هین افضل جا پانزین یا چت بیتن اگر هر اموینه جارکادی در هلدان قیران مادگود قیران پنزین کی مجیب خودی سیل درن نسبتا اون پانزین دیتنوی باشیا من یعنی باشیا پانزین از بجم نه فردی و نه زوجی چونکی ما همی چتت خویت هین افضل جا پانزین یا چت بیتن اگر هر اموینه جارکادی و سر هلدان قیران پنزین شوفر دلگران گرینه و دیار دکن که حکومت حرم اوسوس بجهنه اینان دمادگود قیران پنزین درست نابید کی مجیب خودی سیل درن نسبتا اون پانزین دیتنوی باشیا من یعنی باشیا پانزین از بجم نه فردی و نه زوجی چونکی ما همی چتت خویت هین افضل جا پانزین یا چت بیتن اگر هر اموینه جارکادی و سر هلدان قیران پنزین شوفر دلگران گرینه و دیار دکن که حکومت حرم اوسوس بجهنه اینان دمادگود قیران پنزین درست نابید يعني دي سودي از یعنی باشیا پانزین از بجم نه فردی و نه زوجی چونکی ما همی چتت خویت هین افضل جا پانزین یا چت بیتن اگر هر اموینه جارکادی و سر هلدان قیران پنزین شوفر دلگران گرینه و دیار دکن که حکومت حرم اوسوس بجهنه اینان دمادگود قیران پنزین درست نابید يعني جدي سبدي از درجة این از بجم نه فردی و نه زوجی چونکی ما همی چتت خویت هین افضل جا پانزین یا چت بیتن اگر هر اموینه جارکادی و سر هلدان قیران پنزین شوفر دلگران گرینه و دیار دکن که حکومت حرم اوسوس بجهنه اینان دمادگود قیران پنزین درست نابید يعني جدي سبدي از درجة من يشول كري ما نه فردی و نه زوجی چونکی ما همی چتت خویت هین افضل جا پانزین یا چت بیتن اگر هر اموینه
جارکادی و سرهلدان قیران پانزینه شوفر دلگیران گرینه و دیار دکن که حکومت هرم اوسوس بجهنه اینان دمادگوت قیران پانزین درست نابید. يعني جدي سبدي از درجة من يشول كري مغرب بونزبوي سرايدا حتى ساعات دهوني في سبد اگر هر ام بوینه جارکادی و سرهلدان قیران پانزینه شوفر دلگیران گرینه و دیار دکن که حکومت هرم اوسوس بجهنه اینان دمادگوت قیران پانزین درست نابید. يعني جدي سبدي از درجة من يشول كري مغرب بونزينوم نخلاص بوي از هاتيمت سرايدا حتى ساعات دهونی و سپیده نوکه از سمزین دام نمن سی چتیرا دیار دکن که حکومت هرم اوسوس بجهنه اینان دمادگوت قیران پانزین درست نابید. يعني جدي سپیده از درجة من يشول كري مغرب بونزينوم نخلاص بوي از هاتيمت سرايدا حتى ساعات دهونی و سپیده نوکه از سپونزین دام دوبمن 30 لیتر آب دنمن 30 لیتر مود چتیرا کن دیار دکن که حکومت هرم اوسوس بجهنه اینان دمادگوت قیران پانزین درست نابید. يعني جدي سپیده از درجة من يشول كري مغرب بونزينوم نخلاص بوي از هاتيمت سرايدا حتى ساعات دهونی و سپیده نوکه از سپونزین دام دوبمن 30 لیتر آب دنمن 30 لیتر مود چتیرا کن اوسوس بجهنه اینان دمادگوت قیران پانزین درست نابید. يعني جدي سپیده از درجة من يشول كري مغرب بونزينوم نخلاص بوي از هاتيمت سرايدا حتى ساعات دهونی و سپیده نوکه از سپونزین دام دوبمن 30 لیتر آب دنمن 30 لیتر مود چتیرا کن بجهنه اینان دمادگوت قیران پانزین درست نابید. يعني جدي سپیده از درجة من يشول كري مغرب بونزينوم نخلاص بوي از هاتيمت سرايدا حتى ساعات دهونی و سپیده نوکه از سپونزین دام دوبمن 30 لیتر آب دنمن 30 لیتر مود چتیرا کن درست نابید. يعني جدي سپیده از درجة من يشول كري مغرب بونزينوم نخلاص بوي از هاتيمت سرايدا حتى ساعات دهونی و سپیده نوکه از سپونزین دام دوبمن 30 لیتر آب دنمن 30 لیتر مود چتیرا کن سپیده از درجة من يشول كري مغرب بونزينوم نخلاص بوي از هاتيمت سرايدا حتى ساعات دهونی و سپیده نوکه از سپونزین دام دوبمن 30 لیتر آب دنمن 30 لیتر مود چتیرا کن هندک پانزین فرد کنه شنگار 1500 و 2000 فرد کش برنده از مانی شرکتیه بازار شول كري مغرب بونزينوم نخلاص بوي از هاتيمت سرايدا حتى ساعات دهونی و سپیده نوکه از سپونزین دام دوبمن 30 لیتر آب دنمن 30 لیتر